ассалому алайкум бинандагони арҷманд. имрӯз ҷумъа 11 июл аст ва мо шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем ки онро хабарнигорони мо дар тоҷикистон ва Прага омода карданд. матолиби ҷолиби зиёде дорем ва ҳоло ба унвони чанде аз ин мавзӯъҳо шинос шавем. дар Красноярски Русия 4 афсари полисро боздошт намуданд ки дар бораи макони будубош ва шуғли муҳоҷирон маълумот мефурӯхтанд. дурнамои пули рақамӣ ва ё криптовалюта ки дар гӯшаҳои мухталифи ҷаҳон пешрафт кардааст, дар Тоҷикистон чӣ хоҳад буд? дар қонунгузории мо вобаста ба криптоасъор ягон чиз пешбинӣ шудагӣ нест. ва сокинони баъзе маҳаллаҳои шаҳри Кӯлоб аз камбуди ҷиддии оби ошомиданӣ азият мекашанд. сарита абета гудакомон гирсагиса харошон дадам бошона гулакомо найдамон бароба айна ахири куча мерем дарои хонаи мардум як қито мумтен. дар минтақаи Красноярски Русия ходимони полисро дар фурӯши маълумот дар бораи муҳоҷирон гумонбар медонанд. бино ба хабарҳои расмии Кумитаи тафтишот алайҳи 4 корманди полиси Красноярск ки дар бахши муҳоҷират кор мекарданд, парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. исми ин ходимони полис нашр намешавад. дар хабар гуфта шудааст ки ходимони полиси гумонбар дар ҷиноят ба хотири манфиатҳои ғаразнок даст ба сӯистифода аз мақом заданд. аз ҷумла дар давоми солҳои 2021 то 2024 ин нозирони полис бо истифода аз захираи иттилоотӣ дар компютерҳои кориашон маълумот дар бораи муҳоҷиронро нусхабардорӣ карда, иттилои шиносномаҳо, ҷои кор ва ҳолатҳои вайрон кардани қонунҳои маъмуриро дар ихтиёри шахси дигар вогузор мекарданд. он нафар як сокини Красноярск буд ки бар иваз ба ходимони полис маблағ ва дигар хадамотро пешкаш мекард ва худаш маълумот дар бораи муҳоҷиронро бо мақсади ташкили ҳузури ғайриқонунии онҳо дар Русия ба кор мебурд. 4 полиси гумонбар дар ташкили ин тиҷорати сиёҳ боздошт шуданд ва тафтишот бояд дар бораи чораҳои зидди онҳо қарор қабул кунад. феълан ҷузъиёти дигар дар даст нест, ҳамчунон ки маълум нест чӣ шуморе аз муҳоҷирони корӣ аз дасти ин гурӯҳ зарар дидааст. имрӯз пойгоҳҳои иттилоотии тиҷоратӣ хабар доданд ки арзиши биткоин рекордӣ шуда аз $116,000 ҳам гузашт. инро биржа ё бозори пулии рақамии Binance рекорди таърихии нархи биткоин номидааст. биткоин як навъи серистифодаи пули рақамӣ мебошад. вале дар Тоҷикистон зоҳиран ин маълумот чандон мавриди таваҷҷӯҳ нест, чун бар асоси қонунҳои ин кишвар асъори рақамӣ ё криптовалюта то ҳол расман эътироф нашудааст, ҳарчанд як соҳаи серфоида буда метавонад. Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев дар ин бора гузориш медиҳанд. криптовалюта ё асъори рақамӣ дар Тоҷикистон расман эътироф нашудааст, вале суҳбатҳо аз зарурат ва бурду бохти истифодаи он дар кишвар садо медиҳад. ин навъи асъор ки дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ва олами маҷозӣ маъруф аст, бо усули рамзгузорӣ ва мустақил аз бонкҳои марказӣ амал мекунад. ба гунаи мисол, агар интиқолу хариду фурӯш бо асъори сомонӣ нақдӣ ба воситаи бонкҳо сурат гирад, тиҷорату ҳисоббаробаркуниҳо бо криптовалюта тариқи интернет виртуалӣ ё маҷозӣ анҷом дода мешавад. Фозилҷон Фатуллоев, коршиноси иқтисодӣ, мегӯяд хариди криптовалюта аз бирҷаҳои махсус имконпазир аст, вале истихроҷ ё истеҳсоли он марҳилаҳои гуногун дорад. якум марҳила ин таъмин кардани таҷҳизот, яъне ки он таҷҳизот аз процессор вобаста аст, аз видеокарта вобаста аст, аз корти видеогӣ мегӯянд ва аз кулери, аз ҳаҷми қувваи кулер вобаста, ки ҳамаи он қувваи барқро истеъмол мекунад. дуюм марҳила ин истеҳсоли алгоритм аст, яъне ки аз бовоситаи ҳамин алгоритм як рақами махсуси ғайриоддӣ дар ҳамун IP адреси блокчейнҳо истеҳсол мешавад. яъне ки ҳамун рақам, ҳамун хусусияти ҳамун рақамнокӣ, яъне ки ба худ як қадру қимати пулӣ дорад, яъне ки маблағӣ дорад. аз ҳамин сабаб ва сеюм марҳила ин марҳилати номгузорӣ ҳаст, яъне ки вақте ки шумо кешро истеҳсол мекунед, шумо бояд ба он ном гузоред, яъне ки номи ҳамун метавонад биткоин бошад, метавонад догикоин бошад, метавонад фрогикоин бошад.
ба назари коршиноси дигари иқтисодӣ Абдулло Ашуров, дар Тоҷикистон ки иқтисодаш ба таври ҷиддӣ аз низоми бонкии анъанавӣ вобаста аст, криптоасъор метавонад як алтернативаи ҷолиб бошад. ӯ мегӯяд криптоасъор ба корбар имкон медиҳад ки пули худро бидуни назорати бонкӣ ё мақомоти давлатӣ идора кунад ки ин як нав озодии молиявӣ ба ҳисоб меравад. соҳибкорон метавонанд аз он ҳамчун воситаи пардохт дар муомилоти байналмилалӣ истифода баранд, хусусан вақте ки имконоти дигари пардохт маҳдуд аст. бо вуҷуди ин, истифодаи криптоасъор дар шароити Тоҷикистон бо як қатор хатарҳо низ ҳамроҳ аст. аз ҷумла бонки миллии Тоҷикистон масалан истифодаи онро манъ кардааст ва агар касе онро истифода кунад метавонад ба масъулияти ҳуқуқӣ рӯбарӯ шавад. илова бар ин, бинобар набудани танзим ва назорати давлатӣ, шаҳрвандон метавонанд ба шабакаҳои қаллобӣ гирифтор шаванд ки криптоасъорро ҳамчун роҳи сармоягузории зуди фоидаовар таблиғ мекунанд. фаҳмиши пасти молиявии аҳолӣ низ як омилест ки метавонад истифодаи нодурусти онро ба бор орад. мақомот дақиқ шарҳ намедиҳанд ки барои истифода аз криптовалюта чӣ нақшаву барномае доранд. раиси бонки миллии Тоҷикистон дар нишасти хабарии ахири худ ба пурсиши хабарнигорон чунин посух дод: чизе ки криптоасъор ҳаст, дар қонунгузории мо ин хеле чизо пешбинӣ шудагӣ нестанд айни ҳол ва баъзан давлатҳо истифода мебаранд криптоасъор. ин вобаста ба хавфу ба ҳамон ҳолате ки ҳамон давлатҳо корбарӣ мекунанд. айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар қонунгузории мо вобаста ба криптоасъор ягон чиз пешбинӣ шудагӣ нест. дар гузашта мақомоти Тоҷикистон аз боздошти чанд нафар хабар дода буданд ки дар истихроҷ ва ё мусоидат дар додугирифт бо пули рақамӣ ба мисли биткоин даст доштанд. вале мақомот ошкор нагуфтанд ки онҳо ба надодани андоз аз даромади додуситат бо пули рақамӣ гунahгор мешаванд ё дуздии ҳазорон киловаттсоат нерӯи барқ ки компютерҳо барои ҳифзу рамзгузории пули рақамӣ истифода мебаранд. як таҳқиқоти журналистии BBC ва Медиазона исми 72 шаҳрванди Тоҷикистонро маълум кардааст ки аз тарафи Русия ба ҷанги Украина рафта онҷо кушта шуданд. ин омор аз маълумоти тарҳи зистан мехоҳами Украина ба маротиб камтар аст ки моҳи апрел нашр шуда буд. дар он феҳрист гуфта шуда буд ки аз 931 зодаи Тоҷикистон 196 нафарашон кушта шуданд. ин гузориш чӣ тозагиҳо дорад? ҳоло бо ҳамкорам Тоҳири Сафар баррасӣ мекунем. бале хиромон, баъд аз нашри феҳрасти ширкатдорон ва қурбониёни тоҷик дар ҷанги Русия зидди Украина, зоҳиран омори ахир дар назар гӯё камтар менамояд. чанде пеш расонаҳои Украина дар таҳқиқе бо номи зистан мехоҳам рӯйхати беш аз 900 тоҷикро нашр карданд ки ба ҷанги Украина рафтанд ва 196 нафарашон кушта шуданд. таҳқиқи нави BBC ва вебсайти Медиазона бар асоси маълумоти дақиқи ҳуввияти ҳар як қурбонӣ омода шудааст. дар ин гузориши пажӯҳишӣ омадааст ки дар ҷанги Русия дар Украина дар 4 соли гузашта бештар аз 118 000 низомии рус ҷон доданд. дар миёни онҳо 523 шаҳрванд аз 28 кишвари хориҷӣ мебошанд ки бар асоси қарордод ба ҷанг рафтанд. дар гузориш омадааст ки шумори бештарини талафот аз ҳисоби шаҳрвандони Кореяи Шимолӣ аст ва теъдоди онҳо аз 600 нафар бештар аст, ҳарчанд санҷидани иттилоъ дар бораи ин гурӯҳи хориҷон бисёр душвор аст. аз миёни ҳувиятҳои тасдиқшуда дар таҳқиқот шумори шаҳрвандони Тоҷикистон 72 нафар будааст. бештар аз нисфи онҳо ба таъкиди муҳаққиқон аз зиндонҳо ба ҷанг бурда шуданд ва бар асоси қарордод бо ширкати Вагнер. ба гуфтаи муаллифони пажӯҳиш, 43 шаҳрванди Тоҷикистон ки дар ҷанг кушта шуданд мустақим аз зиндонҳо ба ҷанг рафтанд. дар 5 гонаи бештарин хориҷони кушташуда дар ҷанг шаҳрвандони Непал, Ӯзбекистон, Гурҷистон ва Украина ёд шуданд. тоҳир, то ҳол мо ҳам маълумоти парокандаву ҳам мисли ин гузориш танзимшудаи берунаро дар бораи шумори талафоти шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русияву Украина дидаем, аммо оё мақомот дар Тоҷикистон ин ҳама оморҳоро шарҳ медиҳанд? мақомот дар Тоҷикистон мегӯянд ки Русия ба онҳо чунин маълумоте намедиҳад. соли 2023, як сол баъд аз шурӯъи ҷанг, Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилӣ ба хабарнигорон гуфт ки тақрибан 100 шаҳрванди Тоҷикистон аз зиндонҳои Русия ба ҷанг дар Украина фиристода шуданд.
از آن زمان تا کنون خبری مرگ ده‌ها تاجیک در جنگ رسانه‌ای شده است و مقامات هم یادآور شدند که شهروندان تاجیکستان برای شرکت در جنگ‌های خارجی و جوابگری جنایی کشیده می‌شوند. اما با فرق از ازبکستانی همسایه که آنها چند نفر برای شرکت در جنگ اوکراین را زندانی کردند، درباره چنین حادثه‌ها در تاجیکستان تا حال گزارش نگرفتیم. آنچه که تا حال معلوم است در میان شهروندان تاجیکستان آنهای هم هستند که همچون شهروندی روسیه و اختیاراً به جنگ رفته و کشته شدند. تشکر. طاهر سفر بود با معلومات نو درباره قربانی‌های تاجیکستانی جنگ روسیه علیه اوکراین که آن را تحقیقگران BBC و مدیازونه تهیه کردند. با عنوان رادیوی آزادی از منطقه‌های مختلف تاجیکستان از جمله از پایتخت شهر دوشنبه در این گرمای تابستان شکایت‌ها از کمبود یا نبود آب آشامیدنی نمی‌رسد. یکی از منطقه‌هایی که پیوسته از مشکل بی‌آبی اذیت می‌شود شهر کولاب است. در اینجا ساکنان مجبورند همه روزه راهی دور را سپری کرده آب کشند و یا از ماشین‌ها آب خرند. وضع رقتبار ساکنان کولاب را همکارم محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. ماشین‌های آبکش در نزد حوض آب نوبت ایستاده‌اند. آنها آب این حوض‌ها را به ساکنان کولاب می‌برند. حالا یک ماشین آب از 70 تا 150 سومانی است. کسی تواند می‌خرد، کسی نتواند مجبور است خودش آب کشاند. او نگن که دیگه نمی هرابه دستمان سری تا و بتا گودکم انگلیسی خروشون دادم باشون گولکم نایدم برابر هو اینا آخری کوچه میریم در خونه مردم یک تا مومتن. روزی نیست که ساکنان کولاب از نآمدن آب آشامیدنی شکوه نکنند. سید عمر عمرو در محله سینوی شهر کولاب زندگی میکند. در مهاجرت بود و هفته یک بار برای خرید آب به خانه پول میفرستاد. اکنون از روسیه اخراج شده است. پول و توان خرید آب را ندارد. یا مود 5 سو میخره 1000 سومون میشوه یا 140 یا 150 حساب کن. ما زور روز ما دپارسا سکاگین زور مون نمیرسه کجون. اینا چیکو کنی؟ با گرم شدن هوا رژه تقسیم آب برهم خورده است. در 2 یا 3 روز یک بار به ساکنان آب داده می شود. آنها میگویند که اگر هر روز 1 ساعت آب داده شود مشکلی به آبی کم خواهد شد. یک روزه 1 ساعت بوده ایتا درست پس 3 روز پس 1 ساعت هم تا خیلی آدم جاگاش پر میکرد. ساکنان محله های به آب کولاب میگویند که تقسیم آب در کولاب آلوده به فساد است و گفته آنها از حوض ها بیشتری آب به ماشین ها فروخته می شود. یک مده 12 ماشین آب میخریم. 100 سومی 110 سومی 120 سومی هر سری که بیویم. همین نارسایی آب در کولاب بود که اتحاد اروپا برای حل آن 16 میلیون یورو جدا کرد. با این پول در کولاب ساختمان 10 ها آب انبار جریان دارد. کارمندان اداره آب و کاریز شهر باور دارند با بنیاد این آب انبارها مشکل آب کولاب حل خواهد شد. ساختمان باید آخر امسال به پایان رسد. خانه‌های بلندوشانه‌ای که در شهر کولاب هستند در آینده با شبانه روزی با آب نوشابه تامین گردیده خانه‌های که نو ساخته شدند و محله‌های نو بنیاد اینها باید از روی حسابات‌های پیشکی تقریبا نه کم از 16 ساعت با آب نوشابه تامین گردند. اما ساکنان به این وعده چندان باور ندارند. ساختمان آب انبارها آلوده به فساد است. آژانسی ضد فساد مهمه خبر داد که ضد پودرچی برقرارسازی آب انبارهای جنگلک و تبلای پرونده باز کرده است. گفته می شود از بودجه ساختمان 166,000 سومانی دزدیده شده است. در شهرداری کولاب هم هر سال بحث تأمین آب صدا می دهد. سال گذشته شکایت شد که مردم حتی برای مرده‌شویی آب نیافته‌اند. شهردار وعده کرده بود که این مشکل حل می شود. اما از این وعده 1 سال گذشت. حالا بر رادیوی آزادی ساکنان نه تنها محله سینا، پشدره سابق بلکه جمعه علی، کاروانگذر، محله های زرینکو، قطعه 6 و امثال آنها از نارسایی آب شکایت دارند. با امید آب انبارهای آخری سال حالا مردم همانو در پی ماشین های آب و نرخ‌های آنهایند. برنامه امروزه به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمی بودید میتوانید درباره‌اش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه azadi.org دسترس هستند. خدا نگهبان.